halon irgo ilo waqfa dirra go kan irkai sujira su banan tora kan gati man nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan irgo ga salan gara dubu amen ne fo sai nabi sallallahu alaihi wasallam ne me hauko a wani gararo igata fanna dai kan agoga me hau wodin ra ircebe kan bor mu kokar ga furo garar kaira in murade garir ku subhanahu wa ta'ala sai handu su banan tora inna fonda yanci kan yan gate sabab kan ganan ni gararor ko ma ata to ago fonda da bor ma te barkan ga halal ma site bor wo riban wa ko no bor ma te halal ma ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ana borfu filla ane boradin kanka naru kono ana naru mai kokute gaka dindiha aga kusa bongo amansatu agwa alhalira kan aga bakaranti atabi agurzugai agoga irkon ware yamuddu yadayhi ila sama ago kan mahinka sambu kwanda bene zamodin wala dabura burgir ko subhanahu wa ta'ala ware nimin kan bai sambu nimin kan bai firi nimin ko subhanahu wa ta'ala ware jabe kan irko sai aine hay kul sai sai hina kul sai sai gabi kul sai sai kal hankan funnido ane boro akaga garmu agogir kun wala gane ya rab ya rab ya rab annabi ne boro kan gane ya rab wa mat'amuhu haram waro kan gugundara agoga du energy da gabi girko ce da haram mashrabuhu haram yalin harukan aga haram yadin muno halhun mantuwodin wa malbasuhu haram a wani bankara kan gwaga mu haram agogir ko subhanahu wa ta'ala ware bal ughudi bil haram no go ngana tunda ngano atunda ngata wani hindona ngata wani waru wodin rana to ko subhanahu wa ta'ala ne barkan annabi sallallahu alaihi wasallam ci boro kan a halo no boro mata yustajabu lahu watu wani gato ase mata yustajabu lahu watu wani gato ase odin asinda imatu ase zama haram ko nunu zabe ne kalganda ngan ninga bankare dingan ware dingan ai hayan hare kulu har yanno kan ga haram ko subhanahu wa ta'ala sinda amuratu ladabai da rai guwanta iga babu alga da burgan ware bar masu kaga goni tare kalima yante kalimat mutaradifa mutkan wato wayan irwan mai hawala irwan kunutaira borfoyan gara ni ga koi gudu sai kan isbai bun bo hankan bora go gane do awora isbai hankan bora go borga gugan garanu borai sai kan yanni goga igingaran da labai wa khasatan illa mama ima fungu illa bora da alhali illa boga da alhalu kan ago diranda wara muguna fondo kan ga sambu don guriyan jambun dogonai bon ngam ga hanga labo sai bormate borgonda fiqh du'a borm bai hankala borgo kalima yango na kan iga mana bobo marku wajen ne gaba dungure ne mun hina da dando ni larabci na huwa ne mun hina da dando in ko kan ma ga ni ban wara ma du sadi ni ma ci zama annabi sallallahu alaihi wasallam ana garar bobayen ke sai kan ne gadi dungure yanno ma iga cadar ku subhanahu wa ta'ala yadin muno irko subhanahu wa ta'ala mu akan ne garare yan hanni koy ga rabbana ki go samu qur'an aradi den ni sambu ike da foyen masha Allah so in musambu du'a kan irga donda ga bisa du'a kul
ke bo wodin ko non gura di go ga gara kulun ne ga iga banan in ma bara go duwa wodin ci to kulu ago ga banwa inga te rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar hay kun mun cindi ko ne wal masigara bor mun wone wuci wal han kanga kai anan gora dum ni man hay fo cindi iwono cindi nene er kon dunya ra men no hanno orma hallasi dunya wone bin hasara waiga kanka maiga tarkatare lalo bimana fundo mate fundi kanga bini haram waya wene wo kuldanga dunya ra er ko min te barkan ijina ne lakkalo ga kani yin kanta ni gunda ga to in zanta ni sigin ko kuta ni lakkalo ga kani wa fil akhirati hasana ala haram ko min do ay han kanga ti er ko yadda aljanna wuri manne wa qina adhaban nar koy mera halasi ga wada bimana dan yo gurzuga aban dai no an na gara ai kunno ni mancin dunya rani halasi alahara ni halasi bananta ne lokaci to ngati gaba min adami zaga duwa ra al ilha duwa ni masifarga ne ni goga gara irko sigata ma takarar ma ci ce fo cenga mantini ka gane ainir ko ngware han filana ni mu koy funni muradura la ni ngware hunkuna ni ngware suba ni ngware subsi ni mante da barkan go porto kar amuradu be ni fo go porto derra agonda hakika kan bure yango windora ya de ngabora sidira porto de ngabora so be kardeno san muradu din da man duwa aga torandi waradi karno kalim ferasi ya din ko subhanahu wa ta'ala ga babur mutin sai wudin kana sai wudin ga jabakan niyyar danda ni go abande ni go ga ganan da ka gaba da nan da sallallahu alaihi wa sallam Muhammad